Vele masamba shota ngona bebunzi ngoni ntini. Vele masamba shota ngona bebunzi ngoni ntini. Vele machinza kalanga yochela. Yelele my dancer. Yelele my dancer. Machinza kalanga yochela. Yo ikona ngane akitata nandis. 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 Egale ntombi. Awusaphinde safika leso sikhathi awusuka madoda saphinde safika futhi leso sikhathi lazalele ipigogo emnceleni qanda le pigogo engabe lodliwe ubani awuthembeni Mthandeni Maskandi mawuthi qha walikhiphe sekunjalo ngicela ukubingelela ngiphinde ngikwamukele kusona stage esikhulukazi mlaba media libingelelwa yimina kumfowabo keshekeshe umJJ Vete bafazi bagangile sekuyiso leso sikhathi sokuphuma kweingoma ezihlabe umxhwele unyaka ka2022 sayikhipha ngonyaka odlule ngonyaka ka2021 sayibona ingoma ezilishuma esithi izona ezawudla nje zawuqeda zawugogoda lo nyaka ka2021 nakulonyaka ke sekunjalo hengaba amaqhawa kupha ngabe iqhawa lakho liunumber bani kulonyaka awusuka madoda mina ke ngumfowabo keshekeshe umfowabo MJJ Vete bafazi bagangile sibonga nje abaculi ukuthi basikhiphele ingoma emnandi siphiwe ke ingoma kulonyaka sidlileke inyama enonile kulonyaka asazi ukuthi kanjani amaqhawa kanjani futhi ke sengicela nje ungapholisi maseko le video ke vele siyazi ukuthi izoba yinde so angihlale ku number 10 oza number 10 2022 ingoma engithi ke esithena masithi masihleli phansi naleli thimba bengicubungula nalo lolu hlelo lolu sithola ukuthi ke lezi ingoma ke ezilishumi unumber 10 wethu uqala la woza number 10 ngiyabona la mama salama soba ngiyabona la mama esisesihlelo Ama AK47 uJava Zimnike umfokamisa ofundise engafundile suka madoda ingqino yomsakazo sokhumbula ke enyakeni ka2021 yayikhona futhi kulensizwa kule top 10 ku number 7 ngengoma yayithi lapha ke intaba ekude kulonyaka ke ihleli lapha ku number 10 ngengoma yakhe futhi ama AK47 kule album yakhe eyithi bayede Nkosi ingengoma ethi ke uhlobo luhle waletha umhlobo obuhle wasala masoka suka le ngoma ke iyavala ke yadlalwa nje isikhathi eside kodwa ke ngiyakhumbula ukuthi akusephakathi nonyaka ake ngime ngendaba ngiyathanda ukukhuluma kakhulu iyeza ingoma woza number 9 Joba nitha sekamado ayathanda yini swaye yashela amadodeni manitha sekamado ayathanda yini awusuka madoda ke insizwa ke lena umenzi ke kuyona lapha nealbum yakhe ethi ngeke ungiphathe nengoma ethi ngeke ungiphathe ephume ngayo lapha ku November insizwa ke siyayibongela ke yaqala ke nokungena ku top 10 ingena ku number 9 ngengoma ke evalele kakhulu kulo December ethi ngeke ungiphathe awusuka madoda lensizwa ke talent elikhulu into ozidilithwe kodwa ke indaba yikho ngami ngeingoma ezibe mnandi kakhulu enyakeni ka2022 angidlule ku number 8 hoza number 8 isikhathi asiseke isikhathi idliwe yinja hoza number 8 Delela yonke lemisi ayilo akithi Wilunga delela yonke lemisi ayilo akithi Wilunga delela yo awusuka madoda umfokano ondindo phansi enquthu uDlubheke siyakhumbula ngealbum yakhe ayikhiphe eqaleni konyaka ethi tight ke iyavaleka ke lengoma ke besazi ukuthi besenesikhathi eside engakhiphi lapha ke umfowabo Khuzani ke uDlubheke ngealbum yakhe ethi ke itight ngengoma ethi ke ungayidelela yonke lemisi siyazi ke lengoma ukuthi bivalele kakhulu kodwa ke siyayibongela ke lensizi ukuthi bambe unumber 8 ke kulonyaka asidlule ku number 7 woza number 7 imali yase-Absa mavalengwe bayifona abantu
Isminofu madoda nangakini lapha nenkosi yogologo lena usuka madoda sihleli ku number 7 ke lapha na ke Isminofu hele insizwa ke siyayikhumbula ke kumali abatheka le insizwa ke le ngoma futhi kakhulukazi lethi imali yase-absa ingoma yangiyitusa kakhulu ngithi ke ezinye lezingoma ezokwazi ukuthi zingene kwi top 10 kwingoma ezohlukanisa unyaka kodwa kwagcina kungenzakalanga lapha ke kule top 10 ihleli kena lapha na number 7 ngengoma ethi imali yase-absa kule album ethi gqiba ibhika uSminofu angimeke ngithi nje angithi number 6 woza number 6 abona ke manje ayaphela amaqhawe ayaphela nyama amaqhawe sekuzosala ngempela inkunzi ngempela ke manje iqhawe yakho ngabe lisazobizwa woza number 6 yabona batala yasizi konkwane zeta yabona batala yasizi konkwane awusuka madoda 6 to 6 awumadoda suka madoda awuluvo mfoka kadubazane phansi ondini nomahlikihle nakwesa kwamlaba phansi kwantshiyazana awusuka madoda insizwa angakithi ke lena fanele siboke kakhulu ke lensizwa lona kobese ukuthi izinga layo lomculo liphezulu kakhulu lisi nje liqala likhipha nje futhi ayingeshi album i-EP amazwibela nje iqala nqa ukukhipha ingoma yesihle lapha na number 6 futhi ke le ngoma mina bengifisa ukuthi igijime kulapha ko number 2 na ko number 1 na ko number 3 kwasho ukuthi ke ivoti la ngidla kwathiwa ngingachemi sathi insizwa ayilotho mfowethu ongcono sibe lapha ku nombolo 6 ikhiphe kakhulu lensizwa ke ishaya kakhulu lengoma ihambisana lapha na ku Space uMzukulu le album ke yona EP ephumile ethi xola ephume kuyo lo nyaka lona siyamuzwa lapha na ke umfo kadubazane ayabona njengamanje ngoba sengizodlula ku track ku top 5 ke njengamanje esibheka ukuthi ke lezi ngoma ezinhlanu izona ngoma ehambe kakhulu ke ingoma futhi eyithande kakhulu lo nyaka 2022 haya amaqhawe aseleka ake ngime ngengxoxo ngithi woza number 5 Ondanga yami nisabani angiphethe lutho esandleni nisabani Ondanga yami nisabani angiphethe lutho esandleni nisabani awusuka madoda umkhulekele umfoka mpongo sephansi enkandle mandaba suka yasekukhulumeni ke lensizwa awusuka madoda ikhiphile ke album yayo entsha shy album yayo futhi ke esavutha malanga nakulezi insuku lapha i-album yayo ethi lapha ngeke ngize ngisole umuntu kodwa ilapha ke number 5 ngengoma yethu inkathazo seyikhumbula ke le ngoma ukuthi ke ike yahlaba umxholeke lapha ezinkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku TikTok sike sabona nje impela ama-influencer amakhulu adumile futhi enza lapha ke iyona la i-challenge ecula yona le ngoma futhi ke ithandwe kakhulu le ngoma ethi ke inkathazo mkhulelela futhi kodwa mina ingoma engithande kakhulu kule album yo lethi ngeke ngize ngisole umuntu bengifisa futhi ukuyifaka kodwa ke lapha indlela ngishaya ivoti uyabona ke njengamanje sesehla ngoholokho ke njengamanje seziyanga sekugcineni ke ngithi lezi ngoma nje ezu4 ezisele bafowethu ke hayi uma ukuthi wena useneqhawe ukuthi mhlambe ke liseze iqhawa angibone ba manje futhi ngabe kuzongena inkunzi ngempela ake ngize ngo number 4 woza number 4 thatha ngokwakho number 4 wemfonseza nakalimale ngamethu into ngaqoma saliwe sikhulenge awusuka madoda umfo wandunakazi lona suka madoda saliwa seyintombi suka madoda phansi le ndondo edondotha empangeni kwesakamthetho awulensizwa siyayikhumbula ukuthi i-album yayo iphumelele kakhulu kule album with over 700,000 views ingoma yakhe lapha ku YouTube lethi suka shimane lensizwa ke isebenze kakhulu i-album esuka kuyona sokhumbula ukuthi le ngoma befeaturishela lapha uMzukulu naye lapha ke ugqizile insizwa ke hlezi ihamba naye kakhulu kule sihloko se-album ke isona ke lapha esithi ke zingishile eziyemhlangeni awusuku lensizwa ke ishaye kakhulu ke kulonyaka siyathemba ukuthi nangonyaka ozayo izophinde futhi ikhiphe nje ibhodwa elivuthwe nje ngalendlela lena ke angidluleke ku number 4 njengamanje sesele nje ingoma ezibe zithi azibe ntathu emadoda awusekunjalo ke bafowethu ake ngithi nje number 3 asambe number 3 Dalibaye awubayele wondaba zabalo with over 1 million views on YouTube ingoma yayo lapha ithwasa le cancel ethi ka ungondli hamsana lapha undoni ethi ke ka ungondli siyikhumbula le ngoma ke album ethi zehla yayo lapha ithwasa le cancel ina over 1 million views ku YouTube ezinye ke zengoma lezi zikhona lapha ku top 10 yoKhozi FM ingoma esingazizwa makudlala lapha ingoma ezohlukanisa unyaka ngomhla ka 31 ebusuku siyathemba ukuthi abantu bayayivotela ke le ngoma ingoma iki le ngoma okwafuna ukuyivotela ke uyivotela ukuthi ihlukanise unyaka 2022
2022. Asidlule ku number 3, asiye ku number 2. Oza number 2. Awusuka madoda umfoko acheleza ke lona phansi lena madoda emzimkhulu madoda awusuka madoda lensizwa ke siyayikhumbula ke album yayo lapha na ke imbecile birth lapha na ke album ekhiphe ngawo unyaka 2022 insizwa ke ifike yangenisela kakhulu ingoma yayo ke siyazi ukuthi ke ingezinye ingoma ehamba phambili kakhulu kumculo nje kakhulukazi la eNingizimu Afrika kulonyaka futhi ke ingoma esithembe kakhulu ukuthi ngase uhlukanise unyaka lapha na ke engomeni ezohlukanisa unyaka ku Khosi FM ngase sifaka enyakeni ka 2022 sicela futhi kuyibongela kakhulu insizwa lona ngokushaya 1.6 million views ku YouTube akwandile nombani ke ukuthi ke ushaya ama views amangaka ku YouTube yake ngithi nje ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu ngaphambi kokuthi nje ngidlala ingoma ezo number 1 ke kulonyaka 2022 ngithi nje ngicela ukubonga bonke abalandeli bamaskandi bonke abalandeli bomculo ukuthi bengeseke futhi be like be subscribe ku channel yami lapha na ke Imlaba Media. Ngibonga nje kakhulu isandla sedlula ikhanda ngiyacela futhi siphinde sihlalisane nangawonyaka ozayo lapha na 2023 futhi siphinde futhi sidle ngokunonile ngoba thina sihlezi sidle ngokunonile ngidlulisa nje uthando ikakhulukazi kubo bonke abantu abalandelayo abalikeayo abacommentayo ngicela ke futhi ke emva ukuthi mase ngidlalele ingoma ongitshele wena uvulo wakho ukuthi uthini ngayo lapha ne top 10 nami ungangipha futhi ezakho ingoma zibe yilishumi ongitshela ukuthi wena izona othi zihlabe umxhwele kulonyaka 2022 esazile ukuthi amaqhawe kagcine engalunganga ke sekuyolunga koza ake ngime ngendaba angilanda number 1 woza number 1 angisafuni ngisho ukukhuluma ngeke ngisachaza nokuchaza emva kwale ngoma ukuthi ekabani siyoyifunela ngoba vele soyizwa sonke ukuthi ekabani lengoma woza number 1 2022 ingoma eshaye zonke eziqoqade zonke amakhanda kumculo waMaskandi woza number 1.